Assalamu alaikum Doni KG kanalımızın görüşçüleri, mal çarba görürmandары. Саламатсыздарбы? Бүгін 28 Mart 2026 жыл. Чүй облысы Соқылық мал базары. Каналға қатталып видеоға лайк басқанды ұмытпаңыздар. Туған, ассаламу алейкум. Қанша? 155. 155 мың сом. Саған бы? Sağ ne? 2 ay болды туғанына саған екен. 155 мың сом. Онлайн сатасыз ба екен? Ата veririz. Денсаулық жақсы бы? Денсаулық zırt. Зыңқы. Номер қалтырып қойыңыз анда. 0504 35 42 42 дейді. Мына чалып көріңіздер ушундай. Анда кеттік алдына. Мына ушул жерде дағы базар қызу болып атат. Қана 15 күнде туй. 15 күнде туй. Боз бу бул? Боз. Мынакей. Канчанчысын туй? 4-чүсүн туй екен мына ушундай. Баасы қанша? 210 мың. 210 мың сом мына. Туғанда 473 дейді. иштейт, Мына запаскаларын қараңыздар. 18 литрге. 18 литр süt берет екен. Бұлай, кальчаларын көрсетелі. Музолы уй бар бы? Мынаке, музолы уй. Мына музолсы. Урғачы бы? Урғачы бұл. Бұл қанчанчы туыт? 12 литр süt var. 4-чү туыт. 4-чү туыт. Басычы? Басы 150. 150. Бұның басы қанша дедіңіз? 210. 210 мың. Қана? Бүгін көк уйларды бір çoğaltқан екесті. Бұл музолсы еркек екен, Muzavısı erkek. Қаншанчысын туған? 4-чү баласы. Ya. 4-чү balası. 4-чү баласы екен мына. 18 litre. 18 литр süt береді. Süt verir. Басычы? 220 kem. Мына 220 мың сом кеми бар. Дағы бар бы? Дағы бар екен байкеде. Тартып номерлерін алып берейлі. Қана қайсы екен? Азыр, Қана? Gelin iski. Balası erkek. Belgiyetski be. 20 litrge garanti. 20 litr. Erkek mi olsun? Erkek. Erkek mi olsun? 200 20 balası. litr. Süt veretken 20 litr. Төртөөнөн vızıldap çıqabı? Çıkar. Çıqat eкен. Бағасычы? 220. 220. Номер айтыңыз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Доставка uyuşturup бересіз бе? Jet oblastka. Jet oblastka mına Dostavkası maşallah. içinde. Dostavkası içinde ola o. İçinde. İçinde eken çalıp байлансаңыздар. Maqul anda. Qaysini tartayın inim? Muzolu bu. Qancha surib atasiz? 190. Sen uyga o'tib ketdingmi? Молодец. Muzolar satsizlar, 190 deysinmi? Qancha litr sütü var? 16 litr sütü var ekan. 3-cü tut. Общий доставка qilasiz. Buni qanchaga berasiz? Bolori 185 deydi. Ha, ayt. 0500 045 110 çalыңыздар. Мына. Мынакей уйдун уйу. Саан. Қаншанчысын туды байке? 4 туған. 260 дейсіз бе? 260 мың сом сурап атат. Мына. Қанша литр береді азыр? Hazır 12-13 var. 12-13 литр sütü бар. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөө тең иштейт. Номер калтырасызбы онлайн? Айтып коюңуз. 0502 80 41 60. Айып жок, уйда. Айып жок. Анан Жет областан көрүп аткандар чалып алам деп акчаны которсо, машиналарга салып бересизби? Бул жерден. Салып бересиз. Дастап. Сүйлөшөсүздөр, Макул. Сүйлөшөт экен туугандар. Мына ушул жерде кунажымы бул? Бирди тууган? Бирди тууган. Музолсу жок, Музолсу сатылып кетти туугандар. 1,5 ай болду тууганда. Канча литр берип атат? 13 литр sütü var. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөө тең иштейт. Баасы канча? 155 мың сом. Бир эле башпы? Номерин калтырып кой, телефон. 0704 25 63 39. Мынакей. Кунажын экен. Көрүңүздөр. Бул жакта чоң бука бар экен, аябай. Бул швицпи? Машалла. Бою канча чыгат мунун? Oyun bildi. Boyun билбей. Жашычы? 2 yaş 3 ay. 2 жаш 3 ай. Мынакей. О, буканы торпокты караңыз, муну караңыз. Баасы канча? 350 mi? 350 мың. Уруктука болобу? Oy uruktuğa muştu. Мощный, уруктука. Кана номер? Бир эле башпы? Yatta da var. Экөө барбы? Мына ушул базарда соода болду байке? Oldu oyun. Канчага бербедиңиз? 300 миңге берилбепти. Өтө чоң бука экен баягы. Фермерлер алса болчу да экен, Meni orta sattı. Тартайбы? Мына ушул бир тууганыбыз сатып атыптыр. Мына номерди айтып коесузбу? 0707
95, 95 77, 77 78. 78. Mına çoğun buqa. Qanada ekinchisi. Ko'rsatib qo'yli. Mo'lar bu. Bular semizlar. Bularınız qanchadan? Ular da 200 top. 200 mingdan ekan. Nomer qoltirdik. Chalib baylanishsizlar. Ma'qul. Baylanishsizlar bo'ladi. Savdo bo'lyapti o'xshaydi. Mana bu yoqda savdo bo'lyapti shu buqa. Aka qancha ekan bahasi? 250 dedi. Ha, mana aka. 250 mingdan deydi. Mana aka. Telefonda. Söyleshyapti, ana savdoda qilyapti bir tug'an. Qancha ekan bu buqa? 300. Siznikimi? Yaşı qanday? Avgustda 2 yaş bo'ladi ekan. Mana mo'larni ko'rdingizlarmi? Buni qarangizlar, cho'ngdig'in. Nomerini olib berayin ham baykadan, so'rab. Tishidagi torpog'i? Mana ochib ko'rdik. Açıp veremem lazım. Nima emas? Nomer aytingizchi. Nomer, telefon. 0505 0505. Aytasiz. 10 03 03 53. 53 ekan. Tishini ochib qo'yamiz. Mana baykem tishi. Mana ikki tish go'zallik. Bo'ldi. Go'zallik ekan, ko'rdim. Enesi bunday. Cho'ng, ha? 87. Enesi 187 deydi mushul baykem. Chalib ko'ringizlar mana. 300 so'rayapsizmi? Tushirib berasizmi? Koymas. Go'emas. Bo'ldi, go'emas deydi. Mana. Rahmat, savdangizni bersin. Chalingizlar. Mana shularning oldinda-chi mana. Nolarni dile ko'rganda cho'ng deb o'ylaydi-da. Biroq bularning jonida bu o'ta cho'ng ekan. Pliminnoy deb qo'yavi. Ko'ringizlar, ham nomerlarini olib berdim. Qo'ldan kelishincha. Qanday mana shu yerda muzo'li uy bor. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshi? Muzo'li uy, ha? Bu muzo'si urg'och erkakmi? Urg'ochi muzo'si mana. Uy qanchanchin tug'di bu aka? 4-chi ekan. 4 o'yindan teng chiqadi? 4 o'yindan teng chiqadi. Qancha litr beryapti bu aka? 15 litr süt beradi ekan mana aka. Bahasichi, bahasi 170 ming so'm. Mana arzon uylar, sütli uylardan izlegenler bo'lsa, bozorda soquluqda turadi. Hozir nomerini olib beraymi? Artlardan ko'ringizlar. Mana ketganlar. Nomerni qoldirib qo'yamiz. 0502 60 30. Dastavkalarni büt oblastga uyushtirasiz. Buyursa uyushtiradi mana aka. Chalib ko'ringizlar. Ushulelami? Ushulele ekan mana. Muzo'si urg'och ekan, urg'ochi. Mana dag'i ko'rsatib qo'yayin, to'g'anlar. Ko'ringizlar mana. Burada iki bosh. Bunday uylar bor ekan. Assalomu alaykum. Qanday spayki? Siznikimi? Bular qunajinlarmi? Bo'z bu? O'sha. Birinchi tut, bo'z. Qancha so'rayapsiz? Ortidan da ko'rsataman. 300 bir lavaşmı? Bir lavaş. 300 ming deydi. Emin ortidan ko'rsatayin. Buni ortidan. Bu birinchisini to'yt ekani? Ya. Qancha oy bo'z? O'zi 9 oy bo'lib qoldi. Qancha so'rayapsiz? 300 ming so'm. Shundaylardan alam degenderga nomer qaltirasizmi? Yes. Bu yerdan satasizmi? 774 0774 94 65 deydi bunaki. Kelishgan qonajin ekan biroq. Birinchisini to'yib deydi. Qanaqa bayka sizniki? Mo'g'u? Ekobi? 4-5 baş. Ha, 5 baş bor ekan. Bundan boshlaylik. Bular qonajinlarmi? Bularınız qanchadan? 40'tan. Qanday? 140 tane? Ha, 140 tane deydi. Temi var deydi. Temi bor. Qanadagi? Mo'g'ulardagi balarichi no. Bardығы düngüne 140 tane deydi. Qancha bu? 185 deydi. Bu bölük bağı deydi. 185. Nomer aytib qo'ymaysizlarmi? Aytasizlarmi? 550 550 20 01 48. Taza bunazında. Bardığı taza deydi bir yaşlılar. 1 2 3 4 5 Молочный. Молочный deydi. Buna şunday dostlar. Tuğandan. Uy kimdik ekan? 320. Öte boylu ekan. Qanchanchin tuğan? Momuz olsa bu 3-chi torpoq ekan. 320. Boyun ko'ringizlar tuğanda. Boy qancha chiqadi? Ekosdan cho'ngmi bular? 150'den jo'g'ri edi. 150'dan jo'g'ri ekan. Telefon nomeri qoldirib qo'yingizchi. 505 480 777. Qanchanchisini dedingiz tuğan? 3-chimiz olsun. Biriyle baş mı sizde? Moda var mı? Bundağı boşuk. Bu qancha bahası? Boğaz ekene? 230 bir cumanın içinde to'ydi. Bir jumanın içinde to'ydi. 230 deydi. Ikkinchi muzoz ekan. Chalingizlar.
Бұл жерде дағы бар екен. Швиц дедің бе? Таза шивит. Таза швиц, мына. Алдыққа. Малдыға 1 жаш дедің. Bir жаш. He. Қарап, жоғын, ұзындығын Мына кимдеги мал қылам десе көрсін, таза нәрсе. Таза, базычы. Бағасын айт. 160 160 мың. 000 сом дейтін. Артынан көрсетіп қойлы. Шындай. Номер қалтырып қой. Бір өлі? Bir öyle şunun. Ушул екен. Егерде кимде ким алам десе, жайлоо айдада қачаты? Қача электі бұл? Жоқ, жоқ. Жаш турбай, бай? Boyu 1.35. Бойы 1.35. Мына. Бағасын айттық бі? Basın 160. 160 000 номерін айттық бай. 505. 05 27. 27 05. 05 90. Мына тоқол. Таза, Таза şivit. Шивиз доставкаларын уюштурасың да? Доставкалар Уюштурат. Буюрса. Доставкаларын уюштурат екен.